Так. Assalamualaikum кадырман кыргызстандыктар, жалпы биздин көрчүлөр. Мына ак түстөгү Корея экен бул, Россия, Корея кылынган. Россия, Корея кылынган экен, сатылып турду. Анда 165 кетиптир. Спортивный вариантта көрүп атасыздар. Ак түстө. Кожный салон. Chevrolet руль экен. Алдыңызбы сиз? Ооба. Канча алдыңыз? Жок, эмес. Ше. Истериңиз жатабы? Болот. Мына ушундай туугандар. Бул жерде Matiz 2 турат. Бул 0553 менен телефон номерлары 14 74 44 номеруна байланышасыздар. Пулу канча экен ака? 160 миң, Жаңы бар. Кеми бар. Кореяда бул. Корея. Жакшы. 2002 Корея. Биздин каналга подписаться деген кнопкасын басып катталып койгонду унутпаңыздар. Ар дайым чыгарылыштарды биринчилерден болуп көрүп туруңуздар. Силерден суранчы. 2006 экен бул. 703 менен 369 757 деген номерлар чаласыздар. Пул канча экен ака Matiz 3төн? Канча дейсиз? 260, Механика. 260. Так. Пул канча экен ака Кореянын? 190. Коробка автомат көрүп атасыздар. Пробег 147 миң. Ак түстө. Ылдамка бар. 2003 экен бул. 0554 91 0057. Ошол номерлар. Кореянын пулу канча экен ака? 200, Кайсы номер ака? 2004 экен. Кожный салон. Коробка автомат экен, Телефон номерларды айтың ака. 556 0556 48 48 27 номеруна байланыша бересиздер. Ушундай. Ылдамка бар ака. Ылдамка бар. %90 дейби? 190 бака. Канча жүргөн бул пробег? Пробег 161. 165. Көрүп атасыздар. 2004-жылы чыгарылган, телефон номерлары 0500 менен 88 92 92 деген номерларга байланышасыздар. Пулу канча экен ака бунун? 150. 0557 менен 52 00 42 номерлары. 2004-жылы чыгарылган, 08 объем. Простой комплектация да экен да бул, 244 миң пробеги менен. Мына ушундай. Так. Матистин пулу канча экен таксырлар? Эс жок экен, Канча сурап атат экен? 140. Телефон номерларын көрсөтүп кое берейин. Так, бул жакка өдөлөйлү. Пулу канча экен эже бунун? Алдыңыздарбы? Басы тура келдиби? 0559 30 37 55. Балашайлы деңиз. Кожный салон экен. Баа болуп атыптыр, автомат. Насып болсун. Бул жерде Matiz бирдин пулу канча экен? Пулу канча экен ака?
120 bin. 120 bin. 99 yılı bu? 98. 98. Telefon numaraları da aytın aka. Söyleşelim. 557 30 141. 30 141. 141. 557 30 141 номеріне байланышып өткенсіздер. Мынау ушундай. Пулы қанша екен ака бұның? 230 Корея, Светті да зыңқып қойсақ, 0557 менен 77 31 64. Салондорын бір қатар көрсетейін. Автомат екен. Автомат екен. Пулы қанша екен ака бұның? Ақсыр пулы қанша бұның? 160, Oyun aslında trav, oyun aslında çav kana. 123 gün пробегіменен істек оппоненттерді алдыңғы ешіттердігі. Бұл 2007 жылы шығарған 0552 мен 72 43 33 08 объем. Өзбекстан. 160 дейді, Мынаны көрсет, 2001 өшет. Үстінде люк тағы бар екен. Бұның пұлы қанша екен тақсыр? 160, 700 менен 11 30 88. Үстінде люк тағы бар көресіздер. Коробка механика. 291 gün пробегіменен мына ушундай ақ түстегі Матизейка унасы. Bir pasta tevesine hareket kurdular kapura. Мына Матизей үшті көрсеткенше ортада алды. 2005 телефон номерлары 0559 70 17 17 30 деген номерда 08 объем. Пулы қанша екен ака? 200 деп атамыз. 200 деп атасыз, Жақсы. Пробег қанша жүрген бұл? 150 60. 150, Kaçtı? 150. Mına şunday. Pulu qancha ekan? 120 ekan aka. 98 жылы шығарылған 0553 менен 14 14 88 деген номерларға байланысып бересіздер. Тан дискаларда екен. Дамқа бар. Бұл дамқа бар. Ушундай айтылғандар. Gümüş tüstü. Pulu qancha ekan aka? 120, 721 менен 107 107 номерлар салсар 2007. Bişkiye'den de yaptı da. Bişkiye'den Bak şunday. Tak 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 tak. ...2005... Yani 0501 менен 0017 07. Bunun pulu qancha ekan? 160, Pробег 192 ming. Matiz bir qancha oldu ekan? Gümüş tüstü. 99 bul. 0501 менен 14 12 19. Pulu qancha ekan aka? 100 kemi var. 80'lerge бүтөбү aka? Evet. Süleşiyoruz aka, Bakayım. Şunda. Tak tak tak.
Karayan pulu kança eкен aka? Bası. Akçası. 170 ha? 2001 ken bul. 0557 men 77 33 77. Telefon numaralar görüyor. Motor tarafında bir katardan baykasanızlar болады. Ак түсті. Механика. Стеклобоймдар 4 eşitlikten. $218.000 пробегмен. Все чехолды қалап қойған. Мына ушундай. Так. Жақсы. Что жестер? Мына қызылдың пулы қанша екен ака пулы? 140 а? 2007 кен бұл. 221 мен 02 01 02. Шул номерлар. Механика. Мына ушундай. $2.800. Telefon номерлары жоқ екен. 2008 көріп достар. Пұл қанша екен ака? 180.